koko already ba mpontša ba re ka kapa re ka no nametša malefo sefala ka go rialo ke a mo nametša ntle le go senya a se baka right the referent Mr. Malefo Tobela le ka no tša sebaka se mongaka la dumediša motheletše gona le kgauswi mo a re theleditše go a le gona ke a le dumediša batheletše kgole le kgauswi mo le gona dinaga tša kgole le tša kgauswi banna mo sealemoyeng se se botse sa motse community radio station wa bolelago mo ke Reverend Malefo go tšwa ko ofising ya Professor Mremi ke rumile ke Professor Mremi mabapi le taelo e leng gore o bone go tlogo go swanetše gore batheletši kua gae ba ikry-e mo seatleng sa ka mo ke swere taelo e ba bitswang gore ke tšhidi ya motse. Tšhidi ya motse ke taelo e leng gore Professor Mremi o ile re ga a dutše a lemoga gore batho gole le kgauswi mo baleng gona ba palela ke gore ba kry-e taelo e ka lebaka la gore taelo e ke taelo e leng gore wa e tšea and then o kgona gore ka mo gae ka mo gaše ka yona ka lebaka la gore bontši ba rena kua gae re palela ke go thekga metse re palelang ke go thekga metse mara wa kry-a le gore re palela ke go thekga metse ka lebaka la ditšhelete tše e leng gore a re natše gobane a ke riale ge motho ka gae a sa robale ke mo a ya go kgole le kgauswi a nyaka go thušo ya gore a kgone go robala bjale Professor Donald Mremi o bone go swanetše gore a rie taelo ye e bitswago gore ke tšhidi ya motse ye leng gore wa e tšea and then taelo ye o gaša ka yona ka gae go gašitše ka yona ka gae and then ke mo ka kgonang go robala ka gae go ne le di-sound goba medumo e leng gore godimo ga dintlo ba bangwe ga le robale ba bangwe go kitima dimpia ka mo gae ba bangwe le batho ba e leng gore ge le tsoga le lapile la diputša gore gane molato keng jwale taelo ye Professor Mremi o bone go tlogo swanetše le a mang a mathata e leng gore le na le yona ka mo gae jwale professor o tlogo a bone go swanetše gore taelo ye a e rie ke tšhidi ya motse taelo ye o ikry-a kua ga Professor Mremi ebile re kgona go e tliša mo e leng gona ka tsela e bitswang gore ke Korea taelo e ke e swerego mo ke 1.5 mara e leng 1.5 professor a bona go swanetše gobane batho ba bantši ba palela ke go thekga metse ka magaeng a bona mara ba ne ditšhelete batho ba modimo ga gone ba se ba ka go seria bjale taelo ye ke e swerego mo professor a bona gore go swanetše gore le kgone ria mo motse mo re botše ba theeletše gore taelo ye a e sa le 1.5 ke 1.2 lebaka la re bo 1.2 ke lebaka la gore bo koko ka mo gae bo mama banna professor o a bona gore go a swanela gore ba bangwe banna le bereke tšhaba sa modimo mara empa ka ya gone boroko bjale taelo ye ba re go ke tšhidi ke e leng gore tlo kgona go le thuša o e kry-a fela ka 1.2 nomoro o ka di founela go 060 959 0303 goba 072 133 6761 taelo ye ke e bohlokwa kudi bontši ba lena bana ba lena ba lwa di-flateng a ba robale bontši ba lena ba bangwe ba dula mo ba dulang gona mo ba berekang gona ga gone boroko gobane ke motse wa batho mara taelo ye o kgona go e gaša ka mo o robalang gona and then ke mo e leng gore o tlo kgona go kry-a boroko gona Thobela mšate gantši mongaka Mr. Malefo re a tseba gore ditaelo tša go gaša ka motseng kapa ka mo motho a robalago ka gona ke tša go raka meleko ke nnete jwale re nyaka go kwiša gabotse gore taelo ye le tlogago le swere mongaka e le ya go gaša ka mo gae ebile e le ya go gaša ka diphapošeng kgašo e lwa le malwetši a mohutamang le a mohutamang nnete morwa motšha ke gore ka kua magaeng go ne le gore batho ba epelelwe dilo o kry dilo di ba tshwenya ba sa tsebe gore ba ka diawang batho ba modimo ba re ba hlehla ba nyaka thušo ba e kry bontši ba bangwe ebile o kry le gore ga bone tšhelete ya go ya gona kua go bore ya tseba and a se go rata ga bona taelo ye malwetši a elwa go lona ke malwetši a diphoofolo tše di sepelago ka mogae memoya e ba e romelago e mebe e riang gore ka mogae dilo di se ke di a sepela gabotse memoya e mebe e riang gore ka mogae bana lo tša bona di se ke di a ria gabotse kudu ba bangwe ke bana ba ka magaeng a bona ba thietše batswadi a se go rata ga bona go ne selo se se ba swerego goba moya o le gona o renago ba bangwe ke batho ba e leng gore ba rata go ithuta ba mo ba le gona ga bane boroko empa wa bala dilo di a lebalega then taelo e o kgona go e berekiša o no e gaša ka mo
and then go e gasha yona self e kgona go lwa e lo le moya e foka go e disturbago ka mogae kudu-kudu le diphetogo ka lebaka la gore ka malapeng a mantši ga gone diphetogo o no kry-e le gore dilo di ema seemong se se teng thobela ke ka baka la meleko ye e leng gore e hloka sehlare seo ka pataelo ye o e swere gone jwale ke nnete thobela ke bona o swere ye nngwe mongaka ye nngwe e ka ba lebitso la yona ke eng and then yona mmereko wa yona e bereka go di ammo kae mo ke leng gona mo morwa motšha ke swere taelo e bitša gore ke dibatana tše lebaka la gore be dibatana ke gore batho ba ne le go berekiwa ka meleko ya diphoofolo tše ntšhi motho o berekiwa ka phoofolo ke mo o ka go kwa motho ga e tswa ka difate ba mmotša ba re no wena gape o tsamaišwa le selo se o sepedišwago ka sona ke phoofolo ye itseng and then phoofolo ye itseng ba bangwe o kry ba re o sepedišwa le katse ye e leng gore ya berekišwa mo godimo ga bophelo ba gago ba bangwe ba sepediša le diphoofolo tše ntši tše nkare go ke di bala tšatši le ka bela hlaba bjale phoofolo taelo e bitšiwa dibatana ke e leng gore wa yorela go e oretše ebile go kgona go itshumala ka magae dibata tše di sepelago gobane re bolela ka dibata morwa motšha re bolela ka dibata tše e leng gore ga di sepele ka mogare ga jarata fela tše dingwe di sepela ka godimo ga masenke tše dingwe ba kgone go sepediša le motho jwale dibata tše re bolelago ka tšona taelo e ke dibatana ye e leng gore e tloge thušale ka gae go ka e tshumelela ka gae go ne bana ba bangwe ka mogae morwa motšha ba ne le go sekwe gabotse gane batho ba modimo ba go sekwe gabotse ba tsena ke bolwetse wa mafofonyane ya re bolela ka mafofonyane re bolela ka bolwetse bo e leng gore ke ba tlhaloganyo motho ngwana o ne le go lahlegela ke tlhaloganyo koko ka gae re no re godile gana a gola o lahlegela ke tlhaloganyo taelo e ke lebaka la gore professor gore a šala dira taelo o ba lemogile gore batho ba berekilwe ka dibata goba diphoofolo tše ntšhi tše e leng gore phoofolo tša gona di feletse di dira gore motho lo tša ga di se ke ra loka bjale phoofolo taelo perekišo ya gona ke gore ka gae wa itshuma go itshumile and then wa e orela go e oretše and then o itshumela ka montlong mošo o tlale ka montlong ka mo ke mo e leng gore dibata goba diphoofolo tše ba di romago ka mogae tše e le go di tsamaya mo jarateng tše dingwe di tsamaya godimo ga ntlo tše dingwe motho ba mo sepediša le tšona e lwa le meoya ya mohuta o thobela wa tseba mongaka o kwagala ga botse kudu mo e leng gore batho ka moka re a tseba gore ditaelo batho re a di hloka ka baka la gore re ne le mathata re sepela le meleko o boletše ka dibatana kana ele ya mathomo leina la yona ke eng ke tšhidi ya motse dibatana ke bona o ka re o swere ye nngwe gape mongaka fawe mo e leng gore motheletša ka nyaka a ka rata go thabela go tseba gore na ga botse yona e bitšwa eng ke ya go dira eng taelo e nngwe ye ke e swerego mo ke taelo ya bitšwa gore ke tokološi muthi tokološi muthi lebaka la yona morwa motšha maubane ke gore batho ba sepela le ditokolosi tše di jago ditšhelete ditokolosi tše e leng gore di ba sepediša le dipati ditokolosi tše e leng gore di ba hlolela memoya e mebe mo godimo ga maphelo a bona o kry o le ausi ka mo gae goba o kry o le abuti ka mo gae balekane ba sa dule o kry o le ntate ka mo gae ntate o no re ga e tswa mo a tswang gona o tswa a thabile ga a tsena ka gae o ne o tswa a kwatile ntate o tswa a kwatile ga a bona mme o mmona bjala ka se sengwe se le sa lokago mme goba tate ba swanetse go hlapa ka taelo ya tokološi muthi ka lebaka la gore taelo ye e ntšha memoya eo ka lebaka la gore rena ge re le batho kudikudi re le maafrika re tshwenya ke memoya e mebe ye e leng gore batho ba rata go bona dilo di sa sepele gabotse kudikudi ba bangwe o kry le gore morwa motšha motho o sa tšo nyala goba motho o nagana go nyala tokološi e ya tshwenya ge motho kudikudu a sa ya go nyala o no bona motho a no re ke ya go nyala taba tša gona a di no felela mo moyeng batswadi ka gae sale ba emela bakgonyana goba bakgotsi gore ba tle ka gae ba tle go nyala kganeng tokološi e swere kgaetšedi goba e swere abuti o e leng gore o gona then ke mola o bona dilo di sa sepele gabotse tokološi e kgona go tshwenya motho o kry le gore motho o ne mahlatse dilo tša ga di loke motho wa modimo ore ke a maketa ga go loke morwa motšha motho wa sepela mo a sepela gona batho ga ba mo lebelela ba mmana bjala ka selo se se sa lokago o no bona batho ebile motho kudu ke fele ke botša ba bantši kere tokološi motho ba santse ba e berekiše ka lebaka gore banna ba bantši ba ne probleme ya go swariwa dipoo gape go ne motho o mongwe o no beka ke poo ga re ke a sepela mo a sepela gona o nole a swariwa poo ke ka lebaka la gore batho ba go seleka ge ba mmona o kare ke target ya bona jale ke ka lebaka la moya o lego mo godimo ga gage jale go tlo go le bohlokwa morwa motšha gore ba e kry-e
taelo ya tokološi gore moya o kgone o sepela mo go bona thobela ya moya o mobe o boletse taba ye nngwe wa tseba ya bohlokwa kudu Mr Malefo gore bo mmatswale e sale ba emetse bakgonyana sale ba ema morwa motšha ebile go feletša go e ba ka mokgwa mongwe o ka re batho ga ba tebeletše ba re ganna ga banna re sentšeng ka lebaka la gore mokgonyana rena o boditše kgarebe ka mo gae goba kgaetšedi gore mokgekolo wa ka wa tseba ke rata go tseba ka gae jwale ge ba santše batle moya ola go tšwelela mo godimo ga kgaetšedi o tšwelela o lo mobe e le e leng gore monna ola o ne re ga a lebeletše kgaetšedi goba a lebeletše mokgekolo wa gabe goba kgare ba gage o no bona gore mo ke senya tšhelete a ka mo mara nako ka mokae ba tlogane mafolofolo a ne maatla ka lebaka la gore batho ba bona dilo tša batho pele batho ma go romela memoya goba ba ba romela dipati tše e leng gore di gona tše e leng gore ge batho ge ba bona ebile ka batho ba e leng gore o kare ke senya nako mo goba ke tlo senya tšhelete ka goba go no tswelela motho a kere morwa motšha santse re tsebe gore ge motho a nyala mosadi go no ba le mantšwa la gore a oa mana morwa motšha gane wa kae gane o riang morwa motšha gane ngone o senya tšhelete gago mara moya ola wa attracta polelo tšela tša batho ba le ka lebaka la gore ko montšhi mo go wena that's why ge motho a tlhapile ka taelo le ge batho ba ka tla ba bolela gore no man mola morwa motšha ge o re o nyala mosadi ola o senya tšhelete gago and then ka lebaka la taelo elwa le memoya e le go mo go wena le e leng gore batho ba batla ka yona jale ke mo e leng gore dilo di tlo kgona go sepela ga botse thobele ka mantšwa mang go e ra gore e raka moya wo o nyakang go dumela dilo tše di bolelang ke batho ba ke nnete gobane memoya ke e mentši ke sa santse re se tsebe memoya ke e mentši mara e nyaka o tseba tšatši le lengwe motho o ka makala wa re gane mara gane mogala ola wana wa sa nyala mosadi ola wana o tsa mosadi batho ba lela o tsane ba ratana bjang wa tsebe mara wa sekwešiše ka lebaka la batho ba ge ba sa phete ditaelo ba hloka taelo e ba re ke tološimuti e leng gore ge ba e phethele ba babedi memoya ge e tla ka mo go mme e tla ka mo go ntate e kry-a le gore batho ba ba tiile ba ne maatla nke ke botse tokološi muthi ena tobela e swanetše e berekiše mohlomongwe ke motho o motee go bao ba ratanago goba ga botse go ya ka molao ba swantše ba e berekiše le ba babedi go ya ka mokgwa professor a e hlamilego ka gona goba a file go polelo mo go rena a reno le ge le botša batho le rialo e swanetše e berekiše ke batho ba babedi ka lebaka la gore moya goba moleko go o tsena ga o tsene mo go motho o motee o tsena go batho ba babedi o gopole gore morwa motšha moleko ge ba le ka nna ke le go Malefo ge mokgekolo wa ka ge ba le ka nna o ra le mokgekolo wa ka ba moleka ka lebaka la gore batho ba ba nyakana le nna mara ba nyaka go senya se se lego mo gare ga rena jale bohlokwa ba yona ke gore santse e berekiše ke batho ba babedi that's why monna goba mosadi ga a kry-ile taelo yo santse a e berekiše le molekani wa gage gore moya o se ko wa tshwenya o mongwe ka gore o mongwe a ka tia mara o mongwe a kry-a le gore no o a teka-teka jale ge re berekiše le babedi batho bale ba nyakang go bona dilo tša rena di sa loke ke mo e leng gore dilo tše di tlo kgona felela ke maatla thobela ebile di a se re batamele thobela di a ba kgole wa tseba ke ya go kwa mongaka wa tseba banna ba bantši re dula re tšhogile ge re dula le batho ba basadi a ke tsebe mara a re hlohleletšeng gore e tloge e berekiša kudu ke batho ba bontate e be bona ba yang ka yona mo go makgarebe a ka baka la gore ge e tla ka le kgarebe le re mona ke rekile ntho ngwe mo ke be ke re hlape kana re le ba babedi goba re enwe re le ba babedi a monna o no bona a šetse a bethilwe that's why kua go professor sorry for go tsena gano ntate ka papa ge o e tla o le mme o re mara ntate ke hloka thušo mola le mola kudu ka taelo tša go swana le tsona tša botokolosi taba tša gona e ba tšela o ka reng le ya go nyala goba mogala be o gopola go tseba ka gae goba le nyaka dira tše botse o gopela gore mama mpiletše mogala ba gago ka lebaka la gore tšatši le lengwe e ka ba bošaedi kudu ge e le gore mokgekolo wa gešo a ka tla kua and then a nyaka taelo ye a tla go nna a re no taelo šo a re e berekišeng ka gopola gore go ka ba gone se a nkgopoletše go sona gobane rena banna kry mora motšha re ne lo nagana ka mokgwa mongwe rawa e se re o nkgopoletše ka mokgwa mongwe no go a kwala mongaka ke bona o swere mabotlwana mmalwanyana fao nke o utsweletše le lengwe gape re kwe gore na ga botse lona ke lebitšwa eng mmereko wa lona ke eng
taelo e nngwe e ke swerego ba e bitsa gore ke Z2 Z2 ke taelo e leng gore e rietswe specific goba special for basadi ke pitša ya basadi ya go nwa go na le basadi ba e leng gore ba na le probleme ya gore ba ba le menkgo e sa lokago e leng gore e raka balekane o gopole gore bontate ba morwa motšha re swane tšatši le lengwe ge re ya ka kua digwareng o kry le gore go ba le monkgo o sa lokago ene monkgo ke bolelang ka one ke bolela ka monkgo mmele ka moka jale monkgo o kry le gore o hlola gore mogalabe ga a dule o rai man nna nka se kgone monkgo wa mohuto taelo shike Z2 ke e leng gore wa kry-a wa enwa o le mme e kgona go thuša gore monkgo fele ka lebaka la gore monkgo o hlola ke madi a sa lokago mo mmeleng a e leng gore ga a loka a tšhilafetše jale taelo ye ya Z2 ke e leng gore go e nwele o le mme o tla bona mme ebile e motho a phatsimago ka gore taelo e thuša le mo tabeng ya letlalo o kry-a o le mme mogalabe ga go lebeletše a go bona o ka re mano o moswana man o moswana jalo o moswana o kgatlhiše man o santse o phatsimanyana o swana le morwa motšha maone o phatsime le nko man jale o kry le gore ntate wa makala gore gane banna gane goreng mme o no ba moswanyana man ke mola o bona batho ba bantši ba reng re kopana le batho empa batho ge ba re bona ba re bone gabotse ke lebaka la gore ntate o kopana le wena mme ka mo gae go ba kgaetšedi a butišwile a go motsebe la kopana ge le kopane o re ga a seno mohlho mongwe go tsena ka digwareng go sa gae jo rai man mo ke tswang gona mo a go netaba a go botse mara bile o feletša ngadile ke mola batho ba bantši ba re bona bane pati gane a se pati morwa motšhane ke lebaka la gore ba santse ba kry taelo go nwa e bolae monkgo e o leng gore gona ene kgaetšedi tša rena monkgo o riegago a se ka thato ya bona e ne o ba dilo tše e leng gore di gona mo mmeleng ya rena goba madi a tšhilafetšwa ga sa lokago gape o kry le gore o sesi o e leng gore matšatši a gago mohlomongwe ga a gabotse a tlhago ga a gabotse a ne le go ba ka mokgomong goba a baba taelo ye ke Z2 e ya thuša gore matšatši a gago a be gabotse and then o bone a ba gabotse ba bangwe ke bokgaetšedi ba ne bothata ba dišo a ne dišo tša basadi o kry mosadi a tletše dišo mahlong a makala ga dišo tše ke tšang and then taelo ye e thuša dišo tšeo gobane ke madi a leng gore a loka a leng gore a ntshofetše a e leng gore a hloka gore o nwe taelo ye gore madi a gago a kgone go sepela gabotse o mongwe o kry a ne bothata ba madi a makoto re bolela ka madi a e leng gore o kry le gore mmele o no tlalelelana o kry mmele o kukumogile mare o sa lemo gore o kukumošitše keng ke lebaka la madi ga a sepele ka botse ba le taelong e a thibolola le a mang a malwetse a mantši a basadi a thibolola mo e leng gore motho o tla bona a le ga botse ebile e le motho e leng gore o tloga a phetse gabotse o mmona kudu ebile o phetse gabotse ka lebaka la gore madi a ditšhila a kgone go ya le mo melomong morwa motšha o kry mme mo melomo a gage e se gabotse e ne bontshune bokhubidu ke lebaka la madi a e leng gore a loka mo mmeleng wa gage then ebile e tlo thuša gabotse ba bangwe mme mongwe la sete ba sa re botša re taelo e ba sa lemoga gore e kgona go thuša le monkgo wa mohlogong wa mosadi go ne monkgo mongwe wa mohlogong wa mosadi o kry le gore mosadi o ba le problema ya dikudumela tše ntšhi kudumela tšela mohlogong di hlola gore hloge ga a fetša go dia meriri e tšwa sort of like skerefele goba skerefele se a se tšwe monne se tswa ka mogare ke lebaka la kudumela e ntšhi e leng gore o na le yona thobelo no le a kwagala mongaka wa tseba le a kwagala nke re fete mo go Z2 mowe re tsene go ye nngwe ge e ka ba mohlho mongwe go na le nngwe fao ke a di bona šidi o monna gape di gona taelo nngwe ye ke e swerego ke ya bontate wa tseba bontate banna bopapa gore na bo morarre wa buti ka mo gae banna taelo e bohlokwa she hlokwa ye e leng gore banna e tlo re thuša bontate ka mo gae o kry le gore mathata a gona ke a mantši man kudu bontate ba e leng gore ke ntate o ne le mme and then ga santše ba ya go kopana ke batho ba e leng gore ntate wa tseba gore ga a ne maatla ene ga a kwešiše nako nngwe bontate ka mmagaeng ke mathata ka gore ba tlo go sekiša ba re ganeng maloba ka gore o bone maatla le kgone gone goreng ntate ka mo gae o hloka taelo e ke leruma la banna le e leng gore le kry-ega fela kua go professor Mremi leruma la banna le a thuša ntate ganeng ga a ne maatla molato ke gore dipshio
dipsio tša gage tše di a blockega goba di a thibana ntate ka mo gae ka mo ge ore o ntšha metse goba o fahla magotlo go ba le monkgonyana o mongwe e leng gore a wa lokane monkgo o kry le gore o makala gore gane banna ebile kudu-kudu ba ntate ba e leng gore ba no thabolang motlana go ba le bothata and ebile nna ke tlogo kore a se gore mohlomong ke re lene ke bona fela mara kušo ya ka ke gore le santse taelo ya lerumo la banna e nwe ke bona kudu ka lebaka la gore go ba le probleme ya monkgo wa ge ntate a fahla magotlo go ba le bothata ba dipsio tše e leng gore dipsio di a thibana o bone tate gapela a ne 35 years mara a sene maatla gape e thuša bontate o kry-e le gore mo mmeleng o ba le sort of like mpa morago motšha gone mpa e nngwe ke mpa e kaone man wa e bona gore mpa e healthy mara bjale go ba le probleme ya mpa e leng gore wa e bona morago motšha gore mara ya gabotse nne ebile wa mmona morare gore wa imelega bjale taelo ya lerumo la banna e a thuša e thuša kudu-kudu and ebile e fa maatla gore ntate ka gae go be le lethaba gobane morago motšha go boima ka mmagaeng ge re bolela nnete ke a tseba gore ba bantšhi ba ka e gana mara ba a tseba gore go boima banna ba tšhaba go ya ka gae gobane ga go gopola go ya ka gae o kopana le yena mokgekolo ka mola gae o tlo go butša question tše ntši kudu bjale nnete ke gore taelo e e a thuša morago motšha ebile le nna wampona le nna ke leso ke a enwa gore mo mmeleng wa ka go seke go ba le probleme ya mpa e sa lokago ke be le maatla mo go swanetse go ta sa yo bona bontate ba bantšhi o no kry lesogane sa le lennyane ge le re le diabjalo o kwa re theka le ya baba gape morago motšha ke re ngwane o monnyane ka sebolae ke letheka jale wa rra ka mo gae o hloka taelo ya lerumo la banna e leng gore o tlo kgona go ikry-a o enwe go e nwele o tlo bona o le lesogana o tsaroga phokeng tobela wa tseba ka gare ga dipolelo tše o di bolelago ka moka kgoši yaka ke kwele o bolela gore banna ba e leng gore mohlho mongwe ke bosethaba ka bodila ke bona ba e leng gore kore ba swantse ba tloge ba enwa thata le banna ba e leng gore go ne banna ba bangwe ba e leng gore ge ba swantse ba e ka gae kore